Bwana sifiwe. Katwongere dukomere Imana yacu amashyi. Acha tushangilie mara tena. Biba bitatugoye twongere tuyikomere Imana amashyi. Tushangilie mara tena kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mbese ko munaniwe kandi mugeze kwiherezo nimwihangane muhirane hafi euna iwacu inuma ziraguguza inyoni zikaririmba mutima uravyumva mbese ko munaniwe kandi tugeze kwiherezo nimwihangane beura iwacu inyuma ziragugu inyoni zikaririmba umutima ayi beura iwacu inuma ziraguguza inyoni zikaririmba umutima iwacu weza iwacu ndakumbuye kandi mugiye gitonzagere iwacu weza ndakumbuye kandi mugihe iwacu weza ai ndakumbuye we mugihe gito iwacu heza ndakumbuye kandi mugihe atuzamurira umwami Yesu icubahiro. Haleluya haleluya. Twongere dukomere Imana amashyi. Tushangilie mara tena kwa utukufu wa Mungu. Nishimiye kubana namwe uyu munsi. Nafurahi kuwa mahali hapa pamoja na nyinyi. Mugoroba jioni ya leo ntabwo ari ubwa mbere duteranye namwe, si mara ya kwanza kushiriki na nyinyi, ariko ni ubwa mbere guterana namwe ari ku cyumweru. ni mara ya kwanza kushiriki Jumapili. Imana yabikoze rero bihimbarize. Mungu amefanya inuliwe. Kunda kubivuga cyane, mara tena na yasema sindamenye ikigenderewe. Sijajua nia ya mkutano huu. Bantu barategura bafite ivyo bashingiyeho, watu wanaandaa kulingana na mapenzi yao. rimwe na rimwe tukavyitirira Imana, sometimes tunasema ni Mungu ametuongoza kandi Imana itari birimo, na Mungu hajasema. Ibindi ntitumenye yuko biri mu Imana, mambo mengine hatujue kama Mungu yuko ndani, kandi ariyo yabikoze na ndiye ameyatenda. Kubera rero igiporo dukunda kubikabiriza ibintu byose tukabigira ivy'umwuka, kwa sababu ya dini waporo tunasema mambo yote ni ya kiroho, kandi nukuri bimwe atari byo, na ukweli mambo mengine si ya kiroho. Ariko reka dushimira Imana yaduhaye umugoroba. Lakini acha tushukuru Mungu kwa fursa hii ametupea. Kimwe mu bintu nkunda mu buzima, jambo moja napenda kwa maisha, materaniro arimo, ibada imo ndani. Simbikabije, kimwe mu bintu nkunda mu buzima, mambo moja napenda, nkunda materaniro, napenda kuabudu, kushiriki na wengine. Gahunda nkeya cyane ndashoboye wenda gukontrola, programu mingi ambazo siwezi kuandaa mwenyewe nizo zotuma mpanga izindi gahunda munsi wa materaniro, ndiyo zinaweza sababisha nipange ratiba nyingine siku ya ibada, kuko nzica materaniro amazi, kwa sababu najua ushirika maana yake. Mani bahumugisha bashumba, Mungu awabariki wachungaji, mwemeye ko tubana nao, mmekubali tukue pamoja na nyinyi, ndetse n'urubyiruko rwabitekereje, pamoja na vijana waliandaa mkutano huu. Mani bahumugisha, Mungu awabariki sana. Mwese duteranye, nyinyi wote ambao tumekusanyika hapa, shoboke yuko bamwe ari ubwa mbere, inawezekana mmoja ni mara ya kwanza, ndabakiriye nanje Imana bahumugisha, na wapokea na mimi. Mungu awabariki. uko babivuze nitwa Sebintu, kwa majina naitwa Sebin, korera umurimo w'Imana muri Ensemble, anahudumu kwa kanisa la Ensemble. maze imyaka 26 mu kwezi kwa 10 uku gutaha ndabanujije imyaka 26 nshatse.
amemaliza miaka 26 akioa akiwa na boma. ngira ngo basetse bose wenda bari bataravuka. Kuna wale ambao walikuwa bado hawajazaliwa, Abenshi wengi kwa muri vijana. uku kwa 10 gusa sinibuka amatariki. Kwa mwezi huyu wa Oktoba, sikumbuke tarehe vizuri, Biratangaje. Kibazo. kwa vijana wa sasa ni kama imeshangaza, lakini haina shida. Navyo ndabishimira Imana. Na hayo nayashukuru Mungu. Mfite abana 5 Na watoto 5 na madamu. pia na mke mmoja. Tibisabye kubabwira ngo numwe. Haiombe tuseme ni mke mmoja. Sindabivuga ngo mfite umugore umwe. Siwezi kusema niko na mke mmoja, Kuko sinteganya kugira babiri. kwa sababu sitarajie kuwa na wawili. Ndi kumwe na madamu n'abana 5. Pamoja na mke na watoto 5. Kandi bose dufatanya umurimo w'Imana. Tunaambatana kwa kazi ya Mungu. Ibi reka ndeke kubitindaho. Acha nisikae sana kwa hayo. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tunaenda kuongea neno la Mungu. Mwanya bampaye no kuganira ijambo ry'Imana. Muda wametupea ni wa kuongea neno la Mungu. Tugiye kuganira bimwe mu bibazo urubyiruko rwa none rufite. Tutaongea changamoto ambazo vijana wa siku hizi wanakumbana nazo. Imwe muri changamoto itorero rya none rifite. Changamoto ambayo kanisa la leo linakumbana nazo. Kubera yuko duteranya ari itorero rinini. Kwa sababu tumeshiriki tukiwa kanisa kubwa, Hatarimwe urubyiruko gusa, si vijana peke yake. Yaba twari twicaranye nabo wenda tukaganira. Tungeketi na wao tungeweza kuzungumza sana. Ariko kubera ari mu materaniro, lakini kwa sababu ni ibada ya watu wote, reka tubigira ibibazo urubyiruko rwa none rufite. Tuseme ni changamoto ambazo vijana wanakumbana nazo kwa sasa. Ndaza kwifashisha iki gitabo bampaye. Nitaweza kutumia kitabu hiki cha Wakorinto. Turareba ibibazo itorero ry'Ikorinto ryari rifite. Tutaangalia shida ama changamoto kanisa la Korinto lilikuwa nalo. Ari nabyo bibazo itorero rya none rifite. Vile vile ndiyo shida ambazo kanisa la leo linakumbana nazo. Umuyobozi wa gahunda Imana imuhe umugisha. Kiongozi wa ibada abarikiwa. Aho nari nicaye ariko ntekereza kibaza nko mu myaka 60 tugeza afite nk'imyaka 60. Mahali nilikuwa naketi nilikuwa nafikiri miaka 90. Azoze yegereza nk'amasaha 3. Atakuwa na karibisha kama masaa 2 ama 3. Kama 3 kabisa. Imana imuhe umugisha. Yesu akubariki. Reka dusome ijambo ry'Imana Abakorinto. Acha tusome kwa waraka wa Paulo kwa Wakorinto. Urwandiko rwa mbere. Sura ya 1. Murongo bampaye n'uw'icumi. Na mstari wa 10. Hanyuma ndasoma 3 murongo wa 3 ahari. Pia tutasoma sura ya 3 na mstari wa 3. Ego. Ndiyo. Reka nsoma ahangaha hanyuma harundi muntu witeguye. Muha uzusoma? Urabizi? Wiyegereza mikrofone aho ngaho. Mwasha atasoma hiyo sura ya 3 na mstari wa 3. Cyangwa hera ahangaha ku 10 ntacu. Ama anzi hapa kwa gice cya mbere rwandiko rwa Korinto mstari wa 10 na 3. Pia sura 3 na mstari ya 3. Ego. Urwandiko rwa mbere. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto. Ego. Igice cya mbere n'umurongo wawo wa 10. Ariko bene data, ndabingingira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mwese muvuge kumwe, kandi he kugira ibice biremwa muri mwe. Mwese muvuge kumwe, kandi he kugira ibice biremwa muri mwe. Kandi he kugira ibice biremwa muri mwe. Ahubwo muhurize hamwe rwose. Ego. Muhuje umutima n'inama. Amen. Muhuje umutima n'inama. Amen. Igice cya 3 nushaka hera ku murongo wa mbere. Igice cya 3 umurongo wa mbere. Bene data, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka. Sinshobora kuvugana namwe nk'uvugana n'abanyamwuka. Ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'abakamere. Kubera impamvu ziriho none navuganye namwe nk'uvugana n'abantu b'abanyamubiri. Cyangwe abana b'impinja bo muri Kristo. Cyangwa ababebe spirituel. Nabaramije amata
ikomeye. Yego. Kuko mwari mutarabibasha. Yego. Kandi nanone ntimurakabibasha. Nanone ntimurakabibasha. Kuko mukiri abakamere. Kubera yuko mukiri abakamere. Ubwo muri mwe, yego reka dusubire ku gice cyawe. None oya aho ngaho nyine ugeze. None se nyine mwebwe ntimuzi ko muri abakamere kubera izi mpamvu agiye kuvuga hano. Ubwo muri mwe hariho ishari. None se muri mwe ubwo hakirimo ishari n'amahane, hanyuma hakabamwo n'amahane, ibyo mwovuga ngo muri abanyamwuka? Mbese ntimubaye abakamere koko? Reka dusubiremo. None muri mwebwe hakirimo ishari, ikiwa ndani yenu kuna wivu n'amahane. Niba muri mwebwe hakirimo ishari, duhere kuri iryo ngiryo ryo kanyara. Ikiwa ndani mwenu kuna wivu, niba muri mwebwe hakirimo ishari, ikiwa ndani yenu kuna wivu, icyaha kimwe mu byaha byabayeho, zambi moja miongoni mwa zambi zilikuwepo mbere y'uburozi, kabla ya uchawi, kiza kinabyara uburozi, ambacho kinazaa uchawi ni ishari, ni wivu. ni ishari, wivu. Ese abagabo n'abagore ni bande bagira nk'ishari ryinshi? Wanawake na wanaume wanani wanakuwa na wivu mingi? Muvuge ngo nabakamere. Ni watu wa tabia ya kimwili. Abanyamubiri, watu wa tabia ya kimwili bogira ishari, ndiyo wana wivu. Kandi usarira ko murabyorosha, ariko ishari ni ribi. Na mnayachukua vyepesi, lakini fitina na wivu ni kitu mbaya sana. Kabiri, niba muri mwebwe hari kibamwa mahane, kama ndani yenu kuna matendo mabaya ya kimwili, niba umugabo ugira mahane mu nzu, kama kuna mzee ambaye ana ukali kwa nyumba, ese kuninka ukali ninki hari kindi Kiswahili ugomvi. Mureke kwishekerera ukali sometimes ni nkasao ugomvi kabisa. Ni ugomvi. Niba muri mwebwe hakirimo umuntu wa mahane, ikiwa miongoni mwenu kuna ugomvi, sore hari ibintu bidakwiriye abasore. Kuna mambo hayaambatane na vijana. Kubona umusore, umuhungu w'urubyiruko cyangwa umukobwa ufite ishari, kuona kijana mume ama kijana msichana ana wivu, ukabona kagakobwa uko kakabyiruka ko karagenda kuzura umutima w'ishari, unaona katoto kasichana kakienda kakikoma akiwa na wivu, kaba gateye nk'ubwoba, ni mtu wa kutisha. Habe nubwo kogira izuru rihagaze, kakabinsobe, kakamera, hata awe mrembo ambaye anapendeza, ariko gateye nk'ubwoba, lakini ni mtu wa kuhofia. None kagize ishari kakiri gatoya, akiwa na wivu bado ni msichana mdogo, nikamara kugera mu rugo kazogira gute? Akifika kwa boma itakuwa anaweza kuangamiza watu. Niba ivyo ngivyo bikiri muri mwebwe, ikiwa miongoni mwa hayo matendo yako ndani mwenu, none abakamere, nyinyi ni watu wa tabia ya kimwili, uwo mwuka tuwamagana mu izina rya Yesu. Tumeshambulia pepo hiyo kwa jina la Yesu. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Acha tunene neno la Mungu. Bwana sifiwe sana. Amen. Reka tuanze dutange haleluya, dushime Yesu. Tuweze kushauti haleluya tukishukuru Mungu. Twese tuzamurira umwami. Tumuinulie Mungu wetu mikono. Muntu utagira ishari mu mutima azamurira umwami. Mtu ambaye hana wivu moyoni ainue mikono. Haleluya! Haleluya! Bwana sifiwe sana. Amen. Tugiye kuganira bimwe mu bibazo urubyiruko rufite muri kino gihe cya none. Tutangazia changamoto ambazo vijana wa siku hizi wanakumbana nazo. Mu mateka, kwa historia, Biblia itwereka yuko Paulo ariwe wabwirije ubutumwa hano mu itorero ry'i Korinto. Biblia inatuonesha Paulo ndiye ametangaza injili kwa kanisa hili la Korinto. Muri misio ye ya kabiri, mu rugendo rwe rwa kabiri, kwa safari yake ya pili,
yahamaze amezi 18 alimaliza miezi 18 ari kuhabwiriza ubutumwa akihubiri injili. kandi mu mateka y'uwo mujyi wa Korinto, Kwa historia kwa mji huo wa Korinto, mu gihe cy'Abagiriki, wakati wa Yunai, bari abantu bateye imbere, walikuwa watu wameendelea kubera ibivuko bibiri bagiraga. walikuwa mahali pa vivuko, Bari bafite nka Mombasa zibiri. walikuwa kama na Mombasa mbili. Tekereza nawe nka Kenya igize nka Mombasa zibiri, Imagine Kenya ikiwa na vivuko mbili kama Mombasa, ngira ngo ibiteye imbere cyane. ni kama imesonga mbele Kuko sana, hano muri Kenya Mombasa iri mu isoko y'ubutunzi bafite, kwa sababu Mombasa ndiye chemchemu ya uchumi wa nchi. noneho bo bari bafite zibiri, wao walikuwa na vivuko mbili, bituma uwo mujyi utera imbere cyane, kasababisha mji huo usonge mbele. muri uko gutera imbere Kwa kuendelea mbele birabangiza. ikawaharibu. Icyambere, Neno la kwanza, biyita abanyabwenge barenze muri ico gihe cyabo, wakajiita ni watu wa hekima sana, ibintu vy'Imana ntibavyumvaga. mambo ya Mungu hawakuwa wanaelewa. Icya kabiri, Jambo la pili, hagwiramwo ibigirwamana vyinshi, kukawa miungu mingi, hagwiramwo ibigirwamana wakawa watu wa kuabudu miungu mingi. Icya gatatu, Neno la tatu, hagwiramwo ivyaha vy'uburaya vyinshi, kukawa zambi ya umalaya mwingi, umujyi urangirika, ukaharibika. Paulo araza ahabwiriza ubutumwa bwiza. Paulo akakuja akahubiri injili. Arangije kubwiriza ubutumwa bwiza, alipohubiri injili aragenda muri Efeso, yahamaze imyaka 3. akaenda Efeso akamaliza miaka 3. Igihe yari muri Efeso, wakati alikuwa Efeso, baraza bamuganirira amakuru y'itorero yasize abwiriza, wakamwambia habari za kanisa ambayo aliacha huko, kuko bobwira Pastor Dudu amakuru yo muri, kama gisi wanaweza mchungaji Dudu kanisa ameacha hapa la Agape. ariko mu makuru bamubwiye, Lakini kwa habari walizomwambia, itorero ryari ryarachanganyikiwe, kanisa lilikuwa limechanganyikiwa, itorero ryari ryaravuye ku murongo, kanisa ilikuwa imepotoshwa, ariko amateraniro agihari, lakini ibada zilikuwa zikiendelea ariko ushirika, ryaravuye ku murongo, lakini ilikuwa imetoka kwa mstari wa Mungu. Tusenga Imana muri kino gihe cya none, Na tuombe sana Mungu, umuntu wese ufite umutwaro w'itorero, mtu yeyote ana mzigo wa kanisa, ninginga Imana ngo itorero risubire ku murongo wawe, aweze kuombea kanisa iendelee kwa mstari Mungu hari anataka. ibintu uri mu kwitegereza gusa, Kuna mambo unaangazia, ukabona abantu ndibo bikora bakiri ku murongo w'itorero, unaona watu hawezi kuyafanya wakiwa kwa mstari wa kanisa, kandi ikibazo gihaba na changamoto ambayo kubera iko, kutamenya yuko umuntu yariyobye, mtu ambaye hajue kama nta amepotoka. muntu nguza wihuta nk'uwayobye. Hakuna mtu ambaye anaenda haraka kama mtu ambaye Nanje amepotea. nigeze kuyoba rimwe, Hata mimi niliwahi kupotea ariko kidogo, byararushagamo gashwa, ilikuwa imechokesha ndugu zangu. kumanuka umusozi wiruka ukawika ugafata kundi yo hakurya, Kushuka mlima ukikimbia unavuka mlima wa pili, bakama bakubwira ngo inzira wayitaye, wanakwambia umepotea njia, rudi huku. uzumva nkaho umugongo bawuciye, Ni kama umekatika mgongo n'umuruho n'ibyuya n'ibindi byinshi, na mchoko na jasho. Haleluya. twinginga Imana isubize itorero ku murongo wawe, Tusi Mungu aweze kurudisha kurekebisha kanisa kwa mpango wa Mungu. abamubwiye inkuru, Waliomwambia habari hii, Paulo aricara yandika runo rwandiko, Paulo akaketa kaandika barua hii. intego yatumye arwandika, Nia ya barua hii, Bwana sifiwe sana, haleluya, Bwana sifiwe sana, haleluya, kwari ugukosora ibibazo byari mu itorero, ilikuwa kukosoa na kukemea changamoto ambazo zilikuwa kandi kwa izo kanisa, bibazo byose byari bihari, na hizo shida zilikuwepo kwa byari kanisa, ko biterwa no gusubira inyuma. ilisababishwa na kurudi nyuma. Hari ibibazo bitoba mu itorero Kuna shida ambazo haziwezi kutokea kwa biza kanisa, bishoboka gusa uko abantu basubiye inyuma, zinakuja wakati watu wamerudi nyuma, wamekuwa na udhaifu. nico gihe biza bikunda. Ndiyo maana hizo shida zinaingia kwa kanisa. Abandikira ashaka gukosora ibyo bibazo, Akawaandikia kitaka kurekebisha na kukosoa shida byari hizo. ibibazo bigera kuri bitatu, Zilikuwa changamoto ama shida 6. ari navyo vy'ivyo bibazo itorero ryari rifite, Ndizo shida kubwa kanisa lilikuwa nalo. nanone nivyo bibazo biri mu matorero. Hata kwa sasa ndiyo shida ziko kwa makanisa yetu. Ikibazo cya mbere, Shida ya kwanza, byari ibibazo byo kwiremamwo ibice, watu walikuwa wanajitenga.
abantu bari bariremye mwibishe. Watu walikuwa na matengano, walikuwa wanajitenga. Kubera yuko hari haraje abandi bavuga butumwa bakomeye. Kulikuja wainjilisti wengine wenye nguvu. Uwitwa Apollo na Kefa Petero. Ambaye anaitwa Apollo na Kefa Petero. Aba Petero bakavuga atari ko mwebwe muceceke. Paulo ntigeze abana na Yesu. Wa Petro wanamwambia mnyamanze, Paulo hakuona Yesu. Twebwe twigishijwe na Petero wabanye na Yesu. Sisi tumefunzwa na Petro na alitembea pamoja na Yesu. Abandi tirekareka Petero. Wengine wanamkemea acha Petro. Hafite uburyoza ngo bwa Apollo. Hajue kuongea kama Apollo. Hari kintu kimukuntera ubwoba. Lakini kinachohofia, haleluya, hiyo ugonjwa muiache kabisa. Ndabizi mugira materaniro ya gatanu. Najua muna ibada ya hari n'ibindi bikorwa itorero riza rikora. Na kuna kazi nyingine kanisa linafanya. Ubu ngubu indwara abantu bafite, ugonjwa ambayo watu wanayo, nukwicara bakareba ngo se ninde muvuga butumwa mugezeho. Ni kuangalia nani mwinjilisti ambaye anavuma siku hizi. Nguri butuma abantu baza. Ambaye anasababisha watu wakuje kwa wingi. Bakeneye ubutumwa bwiza. Hawataki injili ya Yesu Kristo. Bakeneye umuntu gusuri butuma abantu ba. Wanataka mwinjilisti ambaye anavuruta watu wakuje kwa wingi. Iyi ni indwara. Hiyo ni ugonjwa. Iyi ni indwara yari mu itorero rya. Hii ugonjwa ilikuwa kwa hiyo kanisa la kweli. Abandi bakababwira ati mwebwe mwese muceceke, twebwe turaba Kristo. Wengine wanawaambia mnyamaze, sisi ni wa Kristo. Paulo arababwira ngo none se umubiri wa Kristo mwawuciye mwibice. Paulo akawaambia mwili wa Kristo mumeugawa. Mwabaye gute? Mumekuaje? Umuka wo kwirema ibice wavuye. Hiyo roho ya matengano imetoka wapi? Haleluya. Asifiwe Yesu. Bwana asifiwe. Mitume wake Mwokozi walipojazwa na Roho walitenda mambo yote, walidumu kwa maombi na vitu vyote vya ushirika, wakichukulia mizigo yao, walidumu vitu vyote kwa ushirika, wakichukulia mizigo yao kwa wao. Haleluya, haleluya, wanasifiwa. Amen. Ni gutu umuntu yosengana nundi. Inawezekana mutaombe na nduguye. Uyu mwuka wavuye he? Hii roho imetoka wapi? Roho ya matengano, umuka wa machakubiri. Mu maonyo Imana iri gutanga muri kino gihe cyane. Kwa maono Mungu ambaye anaonyesha kwa siku za leo. Mu maonyo, kwa maonyo Imana iri gutanga. Ese maonyo haja nini? Ni kuonya. Imburo umubura Imana iri gutanga. Kwirasaba itorero, iribaza ngo ese amacakubiri mu itorero yavuye he? Mungu anaonya kanisa akijiuliza matengano kwa kanisa imetoka wapi? Kandi ayo macakubiri afite ingaruka mu miryango. Hayo matengano yana madhara kwa familia. Afite ingaruka kuri societe yacu. Yana madhara kwa community, kwa jamii kubwa. Sinzi impamvu bitatubabaje. Sijue kwa sababu gani atusikie hiyo uchungu ya matengano. Biblia iravuga ngo, Biblia inasema mugira umwete wo kubana n'abantu bose, muwe na bidii ya kuishi na watu wote kwa amani, kandi ngo nuwo kwezwa na kutakaswa. Kubera yuko utejeje, kwa sababu yule si mtakatifu, mumuhebuze mumwambie hakuna mahala naenda, tazabona Imana, hata muona Mungu. Tanga haleluya, twirukana uwo mwuka. Tuinue haleluya, haleluya. Imwe mu mpamvu zikwiriye gutuma tubana neza. Sababu moja ambayo inasababisha tuishi kwa amani. Iyo tubanye neza nk'itorero, tukiishi kwa amani kama kanisa, tubahisha umwami wacu, tunamtukuza Mungu Yesu. Icyakabiri,
Jambo la pili, itorero ritabanye neza riri mu macakubiri, kanisa ikiwa kwa matengano, zangiza ivuga butumwa bakora, inaharibu injili ambayo wanahubiri. iyo turirimba tukabwiriza tugasenga, Tukiimba tukihubiri na kuomba, ariko turi mu mwuka wa macakubiri, lakini tukiwa na roho ya matengano, zangiriza ivuga butumwa, inaharibu injili ambayo tunahubiri. kandi gakondo bivuga gutyo mukabishakira mu ikanisa ngo aba naba ngaba hera mu wawe. Nikihubiri msitafute kwa makanisa ya kando, anzia kwako. Hera ku muturanyi wawe, anzia kwa jirani yako. Umukristo ndiyo bana nundi nabi. Mkristo hawezi kuishi na mwingine kiretse yaguye kama hajaanguka. Ibintu tuzoroshe cyane muzumve, tuyachukue kwa wepesi tuyasikie. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Asifiwe. Haleluya. Umukozi w'Imana ndiyo bana nabi muri pilote. Mtumishi wa Mungu hawezi kuishi na majirani kwa plote. Niba ushaririye abandi muri pilote, ukiwa wewe una ugomvi kwa plote, niba ushaririye abandi mu muryango ari wowe bibaza, ukiwa na ugomvi kwa familia, wewe niba ubanye n'abandi nabi mu muryango, ukiwa na ugomvi kwa familia yako, ufite ikibazo cha kamere. Una tabia ya kimwili au hujabadilika. Uracyari umunyamubiri, wewe ni mtu wa kimwili. Nushaka kuvuga rugiresha gutya, hata uongeye ariko nukuri kose urashara umunyamubiri, bado una tabia ya kimwili. Niba ugifite tabia ituma abandi bakwishisha, batakwegera bidakunda, una tabia ambayo inatuma watu wanakukimbia, uracyari umunyamubiri, uracyari wa kamere, wewe ni mtu wa tabia ya kimwili. Muzamutubona utwana dore habe n'utungutu twicaye hanga ko turashiturana. Una watoto gisi wana bembelezana, tabia yo kuguma kurwana no kurana no tabia ya ugomvi ni ya utoto. Ariko umuntu yamaze gukura, lakini mutakisha koma kukua, ariko mureke dutange haleluya. Acha tu shout haleluya. 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 Bwana sifiwe sana. Amina. Ntabwo ari igihagararo kizacerekana umukristo uko yakuze, si kwa urefu ama tabia maumbile ya nyuma inaonyesha mkristo kama amekuwa. Ni character. Ni character. Ni umutima wari muri Kristo. Hiyo hisia ya moyo wa Yesu. Ni umutima wari muri Kristo Yesu. Ni huyo moyo ambaye ilikuwa kwa Kristo Yesu. Buri muntu wese, mtu yeyote, ndambwira abantu ngo kimwe muco nkundira mu ijuru, kitu kinasababisha nipende mbinguni, ijuru rizobamwe abaturanyi beza. Mbingu kutakuwa majirani wazuri. Nukuri kw'Imana ijuru rizobamwe abaturanyi beza. Mbinguni kutakuwa majirani wazuri. Tuzotekereza ngo se ndasiga umwana hehe nubwo ntawe. Au utafikiria nitaachia mtoto nani, nitaacha mtoto wapi? Tibuzira ngo utekereze ngo se ndanyura hehe. Jioni hautahofia nitapita wapi? Nubwo nta joro ribaye. Hata kama hakuna usiku. Tauzishisha uwundi. Hakuna mtu ataona mwingine. Biblia ivuga ngo twese. Biblia inasema sisi sote. Haleluya. Haleluya. Tuzoba mu ijuru duhimbaza Imana. Tutakuwa mbinguni tukisifu Mungu. Iyo tubanye neza, tukiishi na watu vizuri, twerekana umuco w'ubumana, tunaonyesha tabia ya Mungu. Amen. Iyo tubanye neza, tukiishi na watu vizuri, yari kwiriye kuza kutwigiraho imibano. Dunia ingekuja kuiga matendo yetu mazuri. Abapagani bakagombye kuza kutwigiraho. Wapagani wanakuja kuiga tabia zetu nzuri. Ariko nibo badukiza buri munsi kwa bachifu. Lakini ndiyo hapo kwa chifu. Warangiza tukaza tugashiramo igisirimba tukabyina, tunacheza, izuya bikaturenga tugataha, jasho inakuja tunarudi nyumbani. Imana ishoboye. Tumupe Bwana utukufu. Twongere tuzamuje Imana. Tuinue mara tena. Tuzaririmba, tuzaririmba, tuzaririmba. Zamani sikuja kuchezea gisirimba. Igikomeye muri wawe suku. Banzuke muri kibazo ufitanye na mugenzi wawe. Jaribu ukosoe shida ambayo uko na ndugu yako. Banzukosore ikibazo ufitanye na mugenzi wawe. Jaribu urekebishe hiyo shida ambayo uko na ndugu yako. Uone kuza mu materaniro y'abana. Ili uweze kuja kwa ibada ya watoto wa Mungu. Twongere tutangare. Tuinue tena mara tena. Haleluya! Haleluya! Hey! Asifiwe. Amina. Itorero rya none, itorero rya none gusa riri mu ntege nke. Sababu kanisa la leo liko na udhaifu. Niryo rishobora kwikorerana, ndiyo linazozana, barangiza bashika hano bakabyina. Wakifika hapa wanaanza kucheza pamoja. Oya, tureke kuza kwerekanira Ukristo. Tusionyeshe Ukristo hapa, tuanzie huko nyumbani. Sari kingitinze.
Nimekaa kwa hili neno. Nuko ni daimoni iri mu mitima. Ni pepo ambayo Ni daimoni iri mu muryango. Ni pepo iko kwa familia. Abantu bazashwanira ku rubuga batararanye. Watu wanazozana kwa grupu ya WhatsApp hawakulala pamoja. Kuri WhatsApp abakozi b'Imana kwa WhatsApp watumishi wa Mungu wanaanza kujibizana vibaya. Usibye no kuri WhatsApp umuntu azatongana n'undi. Watu wanagombana kwa nini? Hata kama si kwa WhatsApp. Jambo la kutisha. Kuri WhatsApp. Kwa WhatsApp, grupu ya WhatsApp. Muzamutekereza ngo yaba nka Yesu yari gutongana nko kuri WhatsApp. Mnafikiri Yesu angegombana kwa WhatsApp? Biblia zivuga ngo Biblia inasema bamushoreye walipomubeba ngo ameze nk'umwana w'intama ngujanye kama mwana wa kondoo akienda machinjoni. Bari kubapfura ubwanwa wakimtoa ndevu, bamucira amacandwe, wakimtemea mate. Ariko nigitanga ureke tusangare tuinuwe mikono haleluya haleluya. Mugira umutima ngo wari muri Kristo Yesu. Muwe na moyo ambayo ulikuwa kwa Yesu. Hizo tabia zavuye he? Hizo tabia zimetoka wapi? Watuzaye ntazagira ambaye ametuzaa kiroho Yesu. Hiyo ni kamere y'umwanzi na Satani. Hiyo ni tabia ya mwovu shetani. Nuzoza uzukana mahane, ukiamuka na hasira. Nuzoza uzukana umunabi, ukiamuka na hasira. Usikwakana kaza kavyuka kugira ngo kararanye n'abadayimoni. Unakuta katoto kameamuka ni kama kamelala na mapepo. Ariko nyina karaye kadasenze, ambaye hakuomba usiku. Kakavuka kadasenze. Mchana hakuna maombi. Gusa ngo kaza kibuka gusenga kinjiye muri repetition kunamya bavuze ngo dusenge. Kanakumbuka kuomba kakiwa kwa practice, kwa mazoezi hapo. Na kantu kasharirika ni mtu wa hasira. Narangiza ngaho naririmba. Alafu mupeye mike aongoze worship team. Agiye kuduhuhe muka. Atatupea roho gani? Navuganye namwe. Sinavuganye namwe nk'abanyamwuka n'abanyamwuka. Sikuongea nanyi kama watu wa kiroho. Kubera yuko hari tabia zikigaragara muri mwe. Kwa sababu kuna tabia za kimwili zinaonekana ndani yenu. Yo ni indwara imwe abakorinto bari barwaye. Hiyo ni ugonjwa moja kanisa la Korinto lilikuwa nayo. Indwara ya kabiri yari ihari. Ugonjwa wa pili ama changamoto ya pili ambayo iko kwa vijana wetu. N'umwuka w'ubusambanyi. Ni roho ya uzinzi. Paulo yarabandikiye. Paulo akawaandikia. Arababwira ngo ubusambanyi buri muri mwe. Akawaambia uzinzi ambayo iko ndani mwenu. Habe ngono mu bapagani nta burimo. Hata kwa wapagani haiko. Twebwe tugeze abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana. Sisi tunafika watumishi wa Mungu. Bifotora bambaye ubusa. Ambao wanajipiga picha wakivaa uchi, hawana manguo. Hayo muri mukubona. Alafu wanasambaza kwa mitandao. Tukabasha tugaterana. Alafu tunakuja tunashiriki. Umwuka w'ubusambanyi, roho wa uzindifu, ibyaha byari muri bo, zambi zilikuwa ndani mwao, byari bichafuvu umurimo w'Imana. Ilikuwa imechafua kazi ya Bwana. Icyaha, zambi cyambere gitandukanye umuntu n'Imana, inamutenga mtu na Mungu. Icyakabiri icyaha, jambo la pili zambi kiza kirindagiza umuntu, inakupotosha kabisa, unaenda bila mwelekeo. Umuntu iyo yuzuye umutima w'ibyaha, ukijawa na roho ya zambi, azarindagira, unapotea, unaenda bila mwelekeo. Arara ntachere, unaenda bila mwelekeo. Kubera yuko ibisobanuro bitatu bivuga icyaha, kwa sababu maelezo tatu yanaongea zambi. Icyambere, neno la kwanza, icyaha, zambi nugusha intego, ni kupotoka lengo. Nugusha intego ni kutokufikia lengo, unapotea lengo. Anakosa mwelekeo. Kukosa mwelekeo. Arazirira. Unakosa mwelekeo, unazurura. Gatatu. Jambo la tatu. Icyaha. Zambi gitera ubukenya. Inaangamiza. Gituma umuntu akenyuka. Inatuma mtu anaangamia na kufa. Nubwo yabera umukozi w'Imana. Hata kama ni mtumishi wa Mungu. Iyo yinjiye mu byaha, akiingia kwa zambi, imisi y'ubushirwa w'iherezo vuba. Siku zake zinawekwa mwisho karibu. Muribuka Samson. Mnakumbuka Samson? Samson yari umukozi w'Imana. Samson alikuwa mtumishi wa Mungu. Samson yari umukozi w'Imana. Alikuwa mtumishi wa Mungu. Zambi zeno za kisirisiri nisumu sana we, alalala sipozi tubu aye, pole pole zitakumaliza. Haleluya! Bwana sifiwe. Amina. Barakenyuka, ubukenya burinjira. Wanakufa kigafla, wanaangamia haraka.
dufite urubyiruko ruharukenyuka muri kino gihe cya none. Tuna vijana ambao wanakufa haraka kwa siku za leo. Ko barakindagurika. Wanakufa mapema kabla. Ko barapfa nta kibitanga. Wanakufa mbio mbio. Kubera umwuka w'ibyaha uzerera. Kwa sababu roho ya dhambi inatembea juu yao. Samson yari umukozi w'Imana. Samson alikuwa mtumishi wa Mungu. Ariko umunsi yatangiye gufurota. Lakini siku aliingia kwa dhambi. Akaza agakorera Imana. Nakuja kutumikia Mungu. Ariko ngo bwira akagenda magana. Usiku anaenda njia za kichorochoro. Imana kwira kureba. Mungu anamtazama. Imana kwira kureba. Mungu anakutizama. Hari ijwi ry'Imana. Kuna sauti ya Mungu. Yari gusaba kuva iyo ngiyo. Linakuomba rudi. Ugashaka Yesu. Tafuta Yesu. Shaka Yesu. Na kutafuta uso wa Yesu. Haleluya! Haleluya! Shaka Yesu. Tafuta Yesu. Bibiri zitubwira. Biblia inatuambia. Bamaze kubwira Delila icyari ku mutima wiwe cyose. Alipomwambia Delila siri ya moyo wake. Delila ngo aramusinziriza. Delila akamubembeleza akamulaisha. Warangiza aramwogosha. Na kumukata nywele zake. Arangije kumwogosha. Alipomtoa nywele. Bahamagara Abafilisiti. Akaita Wafilistia. Barababwira ngo nimuzamuke ituri yonyine. Kuja raundi hii peke yake. Yaguye mu mutego namuboha. Ameanguka kwa mtego. Nimumuhamagara. Mumuite. Hari umukozi w'Imana n'umushi. Na mtumishi wa Mungu wa kabila la Bashi. Sarire tuanze tutere haleluya. Tushauti haleluya kidogo. Haleluya! Haleluya! Kama tuamini Yesu. Kama moyo. Kama moyo ni mweupe. La la la. Kama moyo kama mweupe tutafika kwa Baba mbinguni. Haleluya! Haleluya! Bwana sisiwe sana. Amen. De la rezaligare de. Amen. Musumwe uwo mushi mmoja mzee huyo wa Mkongo. Weragiye Iburega. Alikuwa ameenda sehemu inaitwa Burega. Wari mu modoka akiwa kwa gari abona umudamu wari hakurya y'umuhanda. Akaona mke alikuwa kando ya barabara. Bamaraya wa malaya kubera uburyo bambara kulingana na gisi wanajipika n'uburyo bitwara na gisi wanajipeleka mwenendo. Baza bakurura abasore batagira umutima. Wanavuruta vijana hawana moyo ya Yesu. Abadayimoni baramukurura wa mugabo. Mapepo zikavuruta mzee huyu. Ngo baravugana na wa mugore. Wakaongea na mke huyu. Ngo bavugane aramubwira ati niba wankunze umpe kilo c'inyama tuje kurarira. Walipoongea akamwambia unipe kilo ya nyama alafu tutaenda na wewe. Ariko uwo mugabo yariko yihuta cha kilo c'inyama rakiguze ngo arangiza arigendera. Akamubaia akamununulia hiyo kilo ya nyama. Baza guhura nyuma y'igihe kinini. Wakakutana tena muda mrefu. Bahurira Bukavu. Wakakutana Bukavu. Wa mugabo yarakijijwe yarabaye umupasiteri. Yule mzee alikuwa ameokoka akiwa mchungaji. Ngo bahure gutya. Walipokutana wa mugore waramwibuka wa mugabo ntiyamwibuka. Huyo mama akamkumbuka mzee aramubwira ngo uze kunsura wigeze kungirira neza. Akamwambia unitembelee uliwahi kunitendea mema. Barashana mu rugo ngo bashike. Wakaenda nyumbani walipofika. Akamaza sisi ufite abana bangahe? Una watoto ngapi? Umugabo ari he? Mzee yako wapi? Naho abana ntibari bahujije basi. Na watoto hawakuwa na baba mmoja. Akabona ko aragenda he? Anaona anaenda none ngo atangire kumuganiriza. Alipomwongelesha umutima uramubwira ngo uyu mugore yuzuye abadayimoni aragushaka. Moyo akamwambia huyu mama amejaa mapepo na kutamani. Umuka aramubwira ngo baza toilette aho iri. Akamwambia uliza mahali kuna choo. Nurangiza wirukanka uhunge. Kisha ukimbie. Warangiza. Baadaye asohoka ngo aririmba. Akatoka kiimba ngo yumva umuka yuko amubwira. Roho akamwambia ngo utirukanka kama ungekimbia ngo umurimo w'upasiteri kuwa imeisha. Umuka w'ubusambanyi. Roho ya uzinifu. Umuka w'ubusambanyi. Roho ya uzinifu. Usenya imiryango. Unaharibu boma familia. Kuragutengeneza kuzavamo umugore gito kwisi. Unakuandaa uwe mama mbaya kwa dunia. Mwabasore vijana wetu. Kuragukoramo umugabo gito uzabaho kwisi. Unakuandaa ukuwe mzee ama mwanaume mbaya. Nushaka ubiririmbireho. Hata ukiimba ariko n'umuvumo hawe wishiraho. Ila ni laana unajiletea. Umenye yuko uwo muvumo wigeze kwinjira kwa Dawidi umukozi w'Imana. Ukumbuke hiyo laana iliingia kwa Dawidi mtumishi wa Mungu. Winjirana urupfu wiwe. Ukaingia kwa nyumba yake winjirana ikizimi wiwe. Ukaingiana mauti na vibaya vyote kwa nyumba. Uyu n'umwuka wari kuzerera i Korinto.
ni roho ambayo ilikuwa ikitembea Korinto. Pawulo ababwira ijambo nkunda cyane. Paulo akawaambia neno napenda arabwira ngo ese sana. ntimuzi ko imibiri yanyu Hamjue kwamba miili yenu wari insengero ni z'Uwiteka, hekalo la Mungu, ni insengero z'Umwuka we. ni hekalo la Roho Mtakatifu. Timufate iyo mibiri yanyu Musichukue miili ngo yenu muyihindure amaraya, mugigeuze kuwa ya timuba malaya, umubiri umwe n'amaraya, kwa sababu nyinyi si mwili moja na kubera malaya, yuko muri umubiri umwe na Kristo. kwa sababu nyinyi ni mwili moja na Kristo. Tuzibukire ubusambanyi buve muri twe, Tuache uzinifu kwa jina la Yesu. tubuzibukire mu izina rya Yesu. Tuache uzinifu kwa Uwo jina la mwuka Yesu. tuwirukane mu izina rya Yesu, Tukemee roho hiyo kwa jina la Yesu. tuwirukane mu izina rya Yesu, Tuikemee kwa jina la Yesu. kubera yuko ibyaha Kwa sababu zambi birangiriza nababwiye ngo birisha. zinaharibu na kuua. Kuwa mbere w'iki cyumweru Mande hari umugabo wapfuye w'umunyarwanda, umupasiteri mu Bufaransa, kuna mchungaji alikufa huko Ufaransa, witwa Claude. anaitwa Claude. Yari umupasiteri muri ADPR, Alikuwa mchungaji kwa kanisa la yari atuye mu Bufaransa. Alikuwa anaishi huko Ufaransa. Yishwe n'umwana wiwe, umuhungu we w'imyaka 16. Kijana wake wa miaka 16 ndiye alimuua. Niyo yamuteye ivyuma bitatu mu nda, Aliweza kumuduka visu mara 3. ariwe bari kumwe wenyine mu nzu, amutaho ngaho arirukanka aragenda. Acha kaenda. Wa mugabo arava kugeza apfuye. Huyo baba akakosa usaidizi, damu katoka mpaka akakufa. Yatewe ivyuma n'umuhungu wiwe. Na kijana wake wa miaka 16. Satani n'abadayimoni ko baragushaka, Shetani na mapepo wanatafuta kugira ngo bazinye ikiri muri wowe, ili waweze kuzima kile kinacho ndani mwako, kugira ngo bishobokere Satani kwica destiny yawe. ili iwezekane shetani aharibu mwelekeo wako. Ikimworoheye nuko gusuka mu byaha, Kinachomsaidia ni kukuweka kwa dhambi. Amen. aba basore bo hanze muzi baza batera ngeta, Hawa vijana wanadungana makisu, ni abagabo b'imyaka 50. si wazee, kuna hata wenye under 20. Niki kigero c'imyaka ingahe? 25 na 18. Muri bo nka 85% birangira babarasha. 85 wengi wao wanawashuti, wanawapiga risasi. Kandi benshi barangije form 4, Wengine walimaliza form 4. bari abahanga bamwe mu mibare n'abandi mu bindi. Walikuwa wanajua mambo ya mahesabu. Isi hari ico yari bategereje, Dunia ilikuwa inatarajia habe kitu kwao. n'Imana hari ico yari bitegereje, Hata Mungu alikuwa anatarajia ari kitu kwao. kwizaha biri ku mutwe yabo. Lakini dhambi ambayo imeingia kwa maisha yao Dutere haleluya, twirukane umwuka wa. tukemee hiyo pepo mbaya. Haleluya, Haleluya! haleluya, Haleluya! Bwana asifiwe sana. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Icya gatatu, Neno la 3 kugira ngo nze gusoza, ili niweze kukamilisha, kubera umwanya uragiye, kwa sababu muda unaendelea kusonga. bimwe mu bibazo urubyiruko rufite Bwana, Changamoto ambazo vijana wako nazo ni Kigali, ni kwenda kwa ni inshuti mbi, marafiki wabaya, nabo bigiraho batari bo. wale munaiga tabia zao na hamuendane sawa sawa. Iyo wicaye kuri social media, Ukikaa kwa social media, iyo wicaye kuri social media, ukikaa kwa mitandao, ninde ukwensipeyaringa, ninde muntu ugukurura, ninde Nani- kumaraho umwanya munini, nani mtu unaiga tabia zake ama kile kitu unatumia muda wako kuko mrefu? imico myinshi hari none, Kwa sababu tabia mingi za leo, ubusambanyi n'ubusinzi buhari none, uzinzi na ulevi ambao uko n'ubujura bw'uburyo butandukanye, na uwizi, ni tabia ambayo wanaiga kwa wengine. ni mico bigira hariya kuri social media. Reka dusome mu Migani, Acha tusome Mithali nadufashe Imigani 23 umurongo wa 20. 23 na 22. Paulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwe rwa kabiri, Paulo aliwaandikia kwa waraka wa pili wa arababwira ngo Korinto, ndimukifatanye n'abatizera. msiambatane na wale ambao hawaamini. Yemwe mwaruziriko mwe, ndimukifatanye n'abatizera. Nyinyi vijana msiambatane na watu ambao Aravuga ngo ese uwizera n'utizera bahuriye he? mtu ambaye haamini na mwaminifu Uzugendana n'umukobwa udakijijwe ugatekereza yuko unatembea na msichana ambaye hajaokoka, unafikiria. N'abagore mwe mugendana n'abagore badakijijwe, Wamama ambao mnatembea na wamama ambao hawajaokoka. n'abagabo mwe muja mu caro mukajana Wazee ambao mnaenda ushago, mnaenda na ngo yeno kuri n'inshuti yanje, ati ni ndugu yangu, ni rafiki yangu. umwuka umurimo Roho ambaye iko ndani mwako bizarangiza ukudownload inzemo, ataweza kuidownload, azawugusharinga vyanga bikunda, ataweza kuisambaza kwako. kuko uzareba amagambo muvugana
Angalia maneno ambayo uzareba amasengesho musengana. Maombi munaomba. Wowe uzutinya gusenga muri kumwe nawe. Unaogopa kuomba. Ariko we ntazatinya kukubwira ibimurimo. Lakini yeye hawezi kuogopa kukwambia kitu. Kandi uko kubwira tabia arimwo. Akikwambia tabia zake. Niko azigusharinga, niko zinjira mu bwoko. Anasambaza kwa akili yako hizo tabia mbaya. Isomera aho ngaho tuze gusoza. Soma Mizali 23 murongo wa 20. 23 na mstari wa 20. Ego. Tukabe mwiteraniro y'abanywi b'inzoga. Umva itangazo. Ya tangazo. Tangazo bazaritanga bavuze cyane ndagira. Tangazo wanaitoa wakiwa. Itangazo. Tangazo. Tukabe mwiteraniro ry'abanywi inzoga. Usiwe kwa ibada ya watu ni walevi. Tukagira inshuti y'umusinzi. Usiwe na rafiki mlevi. Tukagira inshuti y'umusinzi. Usiwe na rafiki ya mlevi. Icya kabiri. Neno la pili. No mu barya no mu banyadani. Oya Yesu maneza. Rudia vizuri, soma vizuri. Amasagiye he. Macho imeze. Aha. No mu barya banyandi. Ese wabaye gute? Ngaho ma. Acha Debora musaidie. Ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga. Icambere ntukabe mu iteraniro Usiwe ry'abanywi b'inzoga ya walevi. 85% iyo mibare ntabwo ari scientifique. 85. Munyumve cyane urubyiruko. Bwana sifiwe sana. Sikia sana vijana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Iyi mibare ngiye gukoresha ntabwo ari scientifique, sinayikoresheje ubushakashatsi. Hizi idadi natoa sijafanya Ariko utafiti. ngiye kugereranya nkurikije ubuhamya bw'abantu. Nalinganisha kulingana. 85 n'ibice 9%. 85.8 y'abantu banywa inzoga ya watu n'abitabi ambao wanakunywa pombe na sigara babikuye ku bandi. Wametoa hiyo tabia kwa watu wengine, marafiki zao. Ni kweli kabisa. Ntabwo babivukanye. Hawajazaliwa wakiwa walevi. Ntabwo bavutse banywa inzoga. Hawakuzaliwa wakinywa pombe. Usibye uhamya nigeze kumva umugabo w'umunyarwanda. Sipokuwa ushuhuda. Yari umukozi w'Imana none umugore we watwite. Alikuwa mtumishi bibi yake. Ngo bagenzi be bakamubwira atari kuza umwana kayoga. Kaza gafasha umwana. Wanamwambia ukuna kunywa pombe inasaidia mtoto ndani kwa. Ngo bucabwira umugabo ati umwana none ari mu kunsaba inzoga. Akaambia mzee mtoto ananiomba pombe kwa tumbo. Ngombe nkusoma. Ati nikunywa kadogo. Umugabo aramureba aramubwira ngo ako kana kagiye kuba gasinzi kakiri mu nda. Mzee akamwambia ako katoto katakuwa kalevi kangari kwa tumbo. Nigakura kazotugora. Kakikuwa katatusumbua. Ureke iyo ndivamo. Wacha hiyo mimba itoke. Ive mwitaraturusha. Itoke haijatusumbua. Imibare myinshi y'abasinzi dufite none. Utafiti ambayo tunaona wa walevi. Habe n'aba bana muzi bananiranye mu miryango. Hata watoto wanasumbuana kwa mafamilia, kwa jamii. Babikuye mu nshuti zabo. Wameyatoa hizo tabia kwa marafiki. Biblia itanze angalisho ntukaje mu iteraniro. Biblia imetoa angalisho usiende kwa ibada. Chaka birima. No mu ry'abanyanda nini. Ntukaje mu iteraniro ry'abanyanda nini. Bagira gute? Bagira merwe. Watu ambao wanapenda nyama sana. Turarangiza. Mama nako muraseka. Mumecheka. Ariko igihari bishije udukobwa twacu n'uduhungu hano muri iyi minsi. Kinachoharibisha vijana wetu wasichana na vijana. Utudukoko tw'imiturage batera imiti. Utwo tunyama choma. Y'abazare nizacenyeje. Utwo tunyama choma hata na mitura kuna wengine wanaanza zinaanza kuwasumbua. Ngo bamushireho smoky bashireho na ka chips. Na ka chips. Ako ka smoky na chips. Ubuzima bukaba burasa. Unaona maisha ni kama yameisha. Umva. Sikiliza. Mwirukana izo nshuti ntukaje mu iteraniro. Kemea hayo marafiki usiende kwa ibada yao. Hano ne hari akabari bakunda gusohokeraho. Kuwa imeisha. Umwuka w'ubusambanyi. Roho ya uzinifu. Umwuka w'ubusambanyi. Roho ya uzinifu. Usenya imiryango. Unaharibu boma, familia. Kuragutengeneza kuzavamo umugore gito kwisi. Unakuandaa uwe mama mbaya kwa dunia. Mwabasore. Vijana wetu. Kuragukoramo umugabo gito uzabaho kwisi. Unakuandaa ukuwe mzee ama mwanaume mbaya. Nushaka ubiririmbireho.
hata ukiimba, ariko ni umuvumo uhaye wishiraho. ila ni laana unajiletea. Umenye yuko uwo muvumo wigeze kwinjira kwa Dawidi umukozi w'Imana. Ukumbuke hiyo laana iliingia kwa Daudi mtumishi wa Mungu. Winjirana urupfu wiwe, ukaingia kwa nyumba yake, winjirana ikizimi wiwe, ukaingiana mauti na vibaya vyote kwa nyumba. Uyu ni umwuka wari kuzerera i Korinto. Ni roho ambaye ilikuwa ikitembea Korinto. Paulo ababwira ijambo nkunda cyane. Paulo akawaambia neno napenda sana. Arabwira ngo ese ntimuzi ko imibiri yanyu hamjue kwamba miili yenu wari insengero z'Uwiteka, ni hekalo la Mungu, ni insengero z'umwuka we, ni hekalo la Roho Mtakatifu. Timufati iyo mibiri yanyu, musichukue miili yenu ngo muyihindure ya maraya, mugigeuze kwa ya malaya. Timu umubiri umwe na maraya, kwa sababu nyinyi si mwili moja na malaya, kubera yuko muri umubiri umwe na Kristo, kwa sababu nyinyi ni mwili moja na Kristo. Tuzibukire ubusambanyi buve muri twe, tuache uzinifu kwa jina la Yesu. Tuzibukire mu izina rya Yesu, tuache uzinifu kwa jina la Yesu. Mwuka tuwirukane mu izina rya Yesu, tukemeye roho hiyo kwa jina la Yesu. Tuwirukane mu izina rya Yesu, tuikemeye kwa jina la Yesu. kubera yuko ibyaha, kwa sababu zambi birangiriza nababwiye ngo birisha, zinaharibu na kuua. Kuwa mbere w'iki cyumweru Mande hari umugabo wapfuye umunyarwanda, umupasiteri mu Bufaransa. Kuna mchungaji alikufa huko Ufaransa, witwa Claude. Anaitwa Claude. Yari umupasiteri muri ADPR. Alikuwa mchungaji kwa kanisa la ADPR. Yaratuye mu Bufaransa. Alikuwa anaishi huko Ufaransa. Yishwe n'umwana wiwe, umuhungu we w'imyaka 16. Kijana wake wa miaka 16 ndiye alimuua. Niyo yamuteye ivyuma bitatu munda. Aliweza kumuduka visu mara 3. Ariwe bari kumwe wenyine mu nzu, amutaho ngaho arirukanka aragenda. Acha kaenda. Wa mugabo arava kugeza apfuye. Huyo baba kakosa usaidizi, damu katoka mpaka kakufa. Yatewe ivyuma n'umuhungu wiwe. Na kijana wake wa miaka 16. Satani n'abadayimoni ko baragushaka. Shetani na mapepo wanatafuta kugira ngo bazinye kiri muri wowe, ili waweze kuzima kile kinacho ndani mwako, kugira ngo bishobokere Satani kwica destiny yawe, ili iwezekane Shetani aharibu mwelekeo wako. Ikimworoheye nuko gusuka mu byaha, kinacho msaidia ni kukuweka kwa dhambi. Amen. Aba basore bo hanze muzi baza batera ngeta, hawa vijana wanadungana makisu, na abagabo b'imyaka 50, si wazee, kuna hata wenye under 20. Niki kigero c'imyaka ingahe? 25 na 18 hapo. Muri bo nka 85% birangira babarasha. 85 wengi wao wanawashuti, wanawapiga risasi. Kandi benshi barangije form 4. Wengine walimaliza form 4. Barabahanga bamwe mu mibari n'abandi mu bibi. Walikuwa wanajua mambo ya mahesabu. Isi hari ico yari bategereje. Dunia ilikuwa inatarajia kitu kwao. Habe hari ico yari biteze. Hata Mungu alikuwa anatarajia kitu kwao. Ari kwiza habiri ku mutwe yao. Lakini dhambi ambayo imeingia kwa maisha yao twirukane umwuka wa tukemeye hiyo pepo mbaya. Haleluya! 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 Bwana asifiwe sana. Amen. Asifiwe. Amen. Icya gatatu, neno la 3 kugira ngo nze gusoza, ili niweze kukamilisha, kubera umwanya uragiye, kwa sababu muda unaendelea kusonga. Bimwe mu bibazo urubyiruko rufite, changamoto ambazo vijana wako nazo ni kigali, ni kwenda kwa ni inshuti mbi, marafiki wabaya, nabo bigiraho batari bo, wale munaiga tabia zao na hamuendane sawa sawa. Iyo wicaye kuri social media, ukikaa kwa social media, iyo wicaye kuri social media, ukikaa kwa mitandao, ninde ukwensipeyaringa, ninde muntu gukurura, ninde kumaraho umwanya munini, nani mtu unaiga tabia zake ama kile kitu unatumia muda wako mrefu? Kuko imisho myinshi hari none, kwa sababu tabia mingi za leo, ubusambanyi n'ubusinzi buhari none, uzinzi na ulevi ambao uko, n'ubujura bw'uburyo butandukanye, na uwizi, ni tabia ambayo wanaiga kwa wengine, ni mico bigira hali ya kuri social media. Reka tusome mu Migani. Acha tusome Mizani. Na dufashe Migani 23 umurongo wa 20. 23 na 22. Paulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwe rwa kabiri. Paulo aliwaandikia kwa waraka wa pili. Arababwira ngo ndimukifatanye n'abatizera, musiambatane na wale ambao hawaamini. Yemwe mwaruziriko mwe ndimukifatanye n'abatizera. Nyinyi vijana musiambatane na watu ambao aravuga ngo suwizera n'utizera bahuriye he? Mtu ambaye haamini na mwaminifu uzugendana n'umukobwa udakijijwe ugatekereza yuko unatembea na msichana ambaye hajaokoka, unafikiria. N'abagore mwe mugendana n'abagore badakijijwe. Wamama ambao mnatembea na wamama ambao hawajaokoka. N'abagabo mwe muja mu cyaro mukajana wazee ambao mnaenda ushago, mnaenda na ngoye no kuri n'inshuti yanje. Ati ni ndugu yangu, ni rafiki yangu. Umwuka umurimo.
roho ambaye iko ndani mwako bizarangiza ukudownloadinzemo, ataweza kuidownload, azawugusharinga zanga bikunda, ataweza kuisambaza kwako. kuko uzareba amagambo muvugana, Uangalie maneno ambayo uzareba mnaongea, amasengesho musengana, maombi munaomba, wowe uzutinya gusenga muri kumwe nawe, unaogopa kuomba, ariko we ntazatinya kukubwira ibimurimo, lakini yeye hawezi kuogopa kukwambia kitu kandi chochote. uko akubwira tabia arimwo, Akikwambia tabia zake, niko azigusharinga, niko zinjira mu bwoko bwawe. anasambaza kwa akili yako hizo tabia mbaya. Isomera aho ngaho tuze gusoza. Soma Mizali 23 umurongo wa 20. 23 na mstari wa 20. Ego. Tukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga. Umva itangazo. Ya tangazo. Tangazo bazaritanga bavuze cyane ndagira. Tangazo wanaitoa wakiwa itangazo. Tangazo. Tukabe mu iteraniro ry'abanywi inzoga. Usiwe kwa ibada ya watu ni walevi. Tukagira inshuti y'umusinzi. Usiwe na rafiki mlevi. Tukagira inshuti y'umusinzi. Usiwe na rafiki ya mlevi. Icyakabiri. Neno la pili. No mu barya no mu banyadani. Oya Yesu maneza. Rudia vizuri, soma vizuri. Amasagiye he. Macho imeze. Aha. No mu barya banyandi. Ese wabaye gute? Ngaho ma. Acha Debora msaidie. Ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga. Icambere ntukabe mu iteraniro Usiwe kwa ry'abanywi ibada b'inzoga. ya walevi. 85% iyo mibare ntabwo ari scientifique. 85. Munyumve cyane urubyiruko, Bwana sifiwe sana. Sikia sana vijana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Iyi mibare ngiye gukoresha ntabwo ari scientifique, sinayikoresheje ubushakashatsi. Hizi idadi natoa sijafanya Ariko ngiye utafiti. kugereranya nkurikije ubuhamya bw'abantu. Nalinganisha kulingana na ushuhuda. 85 n'ibice 9%. 85.8 y'abantu banywa inzoga ya watu n'abanyitabi ambao wanakunywa pombe na sigara babikuye ku bandi. wametoa hiyo tabia kwa watu wengine, marafiki zao. Ni kweli kabisa. Ntabwo babivukanye, Hawajazaliwa wakiwa walevi. ntabwo bavutse banywa inzoga, Hawakuzaliwa wakinywa pombe. usibye ubuhamya nigeze kumva umugabo w'umunyarwanda Sipokuwa ushuhuda, yari umukozi w'Imana, none umugore we atwite, alikuwa mtumishi, bibi yake ngo alikuwa bagenzi be mjamzito. bakamubwira atari kuza umwana akayoga kaza gafasha Wanamwambia umwana, ukuna kunywa pombe inasaidia mtoto ndani kwa. ngo buca abwira umugabo ati umwana none ari mu kunsaba inzoga, Akaambia mzee, mtoto ananiomba pombe kwa tumbo. ngombe nkusoma. Ati nikunywe kadogo. Umugabo aramureba aramubwira ngo ako kana kagiye kuba gasinzi kakiri mu nda, Mzee akamwambia ako katoto katakuwa kalevi kangali kwa tumbo. nigakura kazotugora, Kakikuwa katatusumbua. ureke iyo ndivamo, Wache hiyo mimba itoke. ivemo itaraturusha. Itoke haijatusumbua. Imibare myinshi y'abasinzi dufite none, Utafiti ambayo tunaona wa habe walevi, n'aba bana muzi bananiranye mu miryango, hata watoto wanasumbuana kwa mafamilia, kwa jamii, babikuye mu nshuti zabo. wameyatoa hizo tabia kwa marafiki. Bibiri itanze angarisho ntukaje mu iteraniro. Biblia imetoa angalisho, usiende kwa Cyakabiri ibada. mama, No mu ry'abanyanda nini. ntukaje mu iteraniro ry'abanyanda nini. Bagira gute? Bagira merwe. Watu ambao wanapenda nyama sana. Turarangiza. Mama nako muraseka, Mumecheka. ariko igiharibishije udukobwa twacu n'uduhungu hano muri iyi minsi. Kinachoharibisha vijana wetu, wasichana na vijana, utu dukoko tw'imiturage batera imiti. utwo tunyama y'abazare n'izakenyeje. Utwo tunyama choma hata na mitura, kuna wengine wanaanza zinaanza kuwasumbua. Ngo bamushireho smoky, bashireho na ka chips. Na ka chips. Ako ka smoky na chips. Ubuzima bukaba burasa. Unaona maisha ni kama yameisha. Umva? Sikiliza. Mwirukana izo nshuti, ntukaje mu iteraniro. Kemea hayo marafiki, usiende kwa ibada yao. Hano ne hari akabari bakunda gusohokeraho. Timwumva ko bahazi. Barahazi. Numushaka mureke kubibwira ati. Umva icyo Bibiri idusabye. Sikia Biblia inatuomba nini? Bibiri izitwereka umukobwa witwa Esther. Biblia inatuonyesha msichana anaitwa Esther. Tiyagiraga umwuka w'umururumbanirari. Hakukuwa na tamaa ya vitu za dunia. Izo utariri inyamutaririye mwanya.
nyama ambazo hujakula kwa familia yako. Tukaje kuzigaburirwa n'umuhungu utaragushaka. Usikubali kijana aenda kubaie nyama choma hajakuoa. Ayo mapepo muyirukane mu izina rya Yesu. Kemea hizo mapepo za nyama kwa jina la Yesu. Umukobwa w'umukristo azaje kugorobereza mu kabari ngo ko ararya inyama y'umuhungu utaramu. Msichana anaenda jioni yote akiwa kwa club anakula nyama za kijana ambaye hajamuoa. Kamara kakajeberera kagatahana kirida mu ntoki. Anatembea na hizo kirida kwa mkono. Kurarya inkoko kuragira se ngo uragaca. Niko kaza gatwara umwana w'inkoko kata. Wewe ni hiyo ndege ambaye inakula au watoto wa kuku. Mwirukana ayo mapepo mu izina rya Yesu. Kemea hizo mapepo za nyama choma kwa jina la Yesu. Tuzamura ibiganza twirukana ayo mapepo. Tuinue mikono tushambulie. Nasoke mu bana bacu mu izina rya Yesu. Yatoke kwa vijana wetu kwa jina la Yesu. Uwo mwuka wemerwe inyama soke mu izina rya Yesu. Hizo kupenda nyama za klabu zitoke kwa jina la Yesu. Benshi yabagize indaya wengine imewageuza malaya. Yarabashindwe yabibishe nabi. Akawafundisha tabia mbaya. Havuze gute? Kuko umusinzi n'umunyanda nini bazakena. Kuko umusinzi n'umunyanda nini bazakena. Kubera yuko umusinzi n'umunyanda nini, menya yuko unatayarisha boma yako kuwa maskini. Urimo urategura urugo rwawe kuzakena. Umuvumo hawinjiza mu rugo rwawe uzaba mwiriya. Ni laana ambayo unaingiza boma yako. Kurategura divorce utaragenda. Unaandaa talaka ambayo haujajenga boma. Kurategura divorce utaragenda. Unaandaa talaka kwa boma yako ya kesho. Kuko numara kugera mu rugo za nyamuka zibura kuko kwa sababu ukifika kwa boma yako unakosa hizo nyamu ulizoea kula kwa klabu. Wabaye ngasa kabaka. Umekuwa kama huyo ndege mkula mizoga. Buzatangira kugusohoka nuru umugore ngo kuraja gwe. Utaanza kutoka na wazee wengine uende kula hizo nyama choma nje. Uyu mukutsindwe mu izina rya Yesu. Hii roho tunaishambulia kwa jina la Yesu ishindwe. Wangirije itorero rya none. Imeharibu kanisa la leo. Wari warasenye n'iryo muri Korinto. Ulikuwa umebomoa hata kanisa la Korinto. Biblia irababwira ngo, Biblia inawaambia mukifatanye n'abatizera. Musiambatane na watu ambao hawaamini. Usifunge nira na wale wasioamini. Nimukifatanye n'abatizera. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Heri mtu ambayo apitie kwa njia za maovu. Twicarane n'abakobanyi. Na aketi na watu wasio na matendo mazuri. Hagendere mu nzira z'abanyabyaha. Na atembee kwa njia za waovu za ahubwo repetition yagira muri we. Lakini yale mbona amategeko y'Imana. Ni amri za Mungu, sheria za Mungu. Niyazayibwira kumanywa na nijoro. Ndiye anasikia asubuhi na mchana. Uwo ngo ahwanye n'igiti cyatewe. Huyo atalinganishwa na mti imepandwa kandi ya mto. Habe nubwo asoja muri Amerika. Hata akienda Marekani. Habe nubwo asoja mu batinganyi. Hata akienda huko kwa wazaguma kwera imbuto. Atazaa matunda. Reka duhe Imana icubahiro tumutse Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Mu bibazo yabandikiyeho yari kwasubiza kosora. Harimo n'ivy'indoa. Kwa majibu aliwezi kujibu, aliongea kuhusu na ndoa. Mureke gukinisha ibintu. Musicheze na mambo. Uwo mwuka wo gutende kukira umusore. Hiyo roho ya kuwa na mipango ya kando kiwa kijana. Numuka wo gutegura umwuka mubi uzinjirana mu rugo iwawe. Ni kuandaa pepo mbaya kwa boma lako. Biblia iravuga ngo oya ni oya. Biblia inasema la ikuwe la. Yego ni yego. Ndiyo ikuwe ndiyo. Nta mukozi w'Imana ugira mu kanwa kamwe yego na oya. Hakuna mtumishi wa Mungu kiwa na ndiyo ama hapana. Ngo yemerere Patrick yongere yemerere na. Kubali Patrick alafu kesho kwe na Eric. Reka Eric ufate Patrick ni wadi. Acha basi Eric uchukua Patrick. Kwa mwenendo wao safi waliwavuta wengine wasiomjua. Kana injili walidumu na vitu vyote wakichukuliana mizigo walidumu aiwe wakichukuliana mizigo yao walidumu kwa maombi na vitu vyote kwa ushirika wakichukuliana
tulijenge kanisa. Tuwewe wamoja wa Kristo, tulijenge kanisa. Tuwewe pamoja wa Kristo, Haleluya. Tulijenge kanisa. Tuwewe wamoja wa Kristo. Shimwa mwami maana ya Tuwe pamoja wa Kristo, tulijenge kanisa. Tuwewe wamoja wa Kristo, tulijenge kanisa. Tuwe pamoja wa Kristo, tulijenge kanisa. Tuwewe wamoja wa Kristo. Elelelele. Tuwe pamoja wa Kristo, Tulijenge kanisa. Tuwewe wamoja. pamoja wa Kristo. La, la, la. Tuwe pamoja wa Kristo. Haleluya. Tulijenge kanisa. Halima, adora mela. Halima, Halima. Ha! 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 Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Mushaka muhagarare. Muendelee kusimama. Kandi turabanga basha muri
Tumupe Bwana utukufu. Tuweze Imana icyubahiro. Bongere tuweze Imana icyubahiro. Tumupe Bwana utukufu mara tena. Hallelujah. 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 Hallelujah.